Mirango ihingitwo na kufuri niyo igutungaga aikari ya tauni ya Thika thutha wa Onjoria kuma tauni iyo kuhinga nduka ciao na gutabania mururungano tauni-ini iyo. Makiuga thirikari ya kaunti ya Kiambu ndikoretwo ikiheana motungata na njira iria yagirire, kuna barabara ciurite marima na oho takataka itiukaga kuoyo, undu uria Onjoria maugite ni umaritohirie muturire wao, kuna aingi ao merigirire motungata ma niguo gutheremia biacara ciao. Wakati kama huu kila mtu amefunga kazi yake, si ati tumeshiba, ni vile tu we are doing this for a better future. Tuko pamoja. Ukiangalia hapa vile tunasema, hapa nyuma kuna portal kubwa sana. Na si hapa tu, hii tauni yote. Sisi hatutaki kujua pesa zetu wanapeleka wapi ama wapi, tunataka ziletwe hapa kwetu zitengeneze barabara zetu. Onjoria ya matabanirie mururungano uyu nginyagia wabici-ini ya gavana wa kaunti ya Kiambu mwena wa Thika, kuria maheanire mateta mao makiuga ni makoretwo makiriha magoti kahinda-ini karia kagirire, na koguo onao ni magirire kuheo motungata na njira iria yagirire na hatari gucererwo. Kwa sababu ni sisi tunasimamia Kiambu County, we give 60% of the licenses and the contributions we make. We want similar 60% of services. Murugamiriri wa tauni iyo ya Thika wa Ciao augite ni hari bata wa Onjoria ya kurutithania wira na thirikari ya kaunti ino niguo makorwo makinyitanira hari ukuria wa tauni ino ya Thika. Ngiribotera Inooro TV, Jetagwo Kate Muthoni.